Dobar dan svima, poštovane dame i gospodo. Želim pre svega da vam se zahvalim u ime e-kapije i naravno u svoje lično ime što ste ovde danas sa nama da podržite ovu još jednu dodelu nagrade Aurea i da pošaljemo još jednom sve ove poruke koje želimo da pošaljemo poslovnom svetu u Srbiji. Znači, mi podržavamo i promovišemo jednu inovativnu kulturu u Srbiji i jednu vrednost koju želimo da damo posebno društvenoj odgovornosti, brizi o društvu kao i brizi o okolini. Aurea naravno ima i svoj doprinos svim nominovanim kompanijama, tako da efekti koji su ove nagrade možda najbolje mogu da kažu sami učesnici i zbog toga sam ja danas odlučio da ovo svoje obraćanje vama skratim i da zamolim našu prošlogodišnju dobitnicu priznanja za inovativnost, gospođu Ivanku Milenković, da ona ukratko samo kaže kakva su njene iskustva sa nagradom Aurea i sa ovim programom. Hvala. Gospođo Milenković, izvolite.